Hello friends, ma'am kidamati amna kana kada WhatsApp ki matang de kai gumba khara ma'am de share tawjage ngasi ki video si lo fok ting bi skip tawi kano munna inglaga sida tawri bam ong si ma'am na dum step by step follow tawbiyo ba aduga try tawbiyo kai gumma no ki WhatsApp to sumen thadok ba taraga de sida uri si screen sida ma'am this account cannot longer use WhatsApp due to sumen kai gumba thadok ba taraga na ta sumba atai mong su kai gumba thadok ba taraga de ma'am na ngasi ki video si ingaga munna video sida uti ba step by step si ma'am na loy fok ting ingbiyo ba aduga yai yade su ma'am na dum comment dai biro WhatsApp to egera aduga topa mong so muk try tawraga engse ba ahan ba si ma'am di sino punna man hoy gi WhatsApp to issue lay bataraga di sigi mong do dum ma'am na video si lo fok engaga try tawbiyo yarga so biro u yadraga su ma'am na dum share tawbiro adu matung atay mong su engse ba adu yung masigi video si hawra si ko hawdu mamang di sino punna magti request ni ma'am gi magti amna kana kada video ni aduna ahan wagti channel se please subscribe to view comment so umtag to biro like so to view yarin ko bi am so video se share to view so mana issue thing na bisi now sing the WhatsApp ta adu yung ngasi video sa hura si video si loy fok ti eng view ma'am na videos di eng lamani karamba step no karamin taw gada mahab du punna magtu ma'am na munna eng birang gani khalle adu enga matung ma'am na try taw biyo ba ngasi video si di eng tiba mong si sinaw ma'am na du ga yaraga so biro u yadraga so ma'am na dum biro atopa mong so amuk try taw regi eng siba ngasi video si di khangan takriba khara si sinaw singi da makta to su kana gada oraga di ma'am na channel se bo subscribe taw biyo kaw bi ganu video si like taw biyo kaw bi ganu yarin ko ma'am so video si share taw biyo try taw biyo yai ya deb tu ma'am na comment da haibiro ko kaw bi ganu WhatsApp to so biro aduga atopa mong so mi eng siba adu yung ngasi video si so idiro si minasi matu makti video ngai minasi yarin ko ma'am da share taw biyo goodbye